Tala falava e nei vaenga o telefou o le si ufonga o le loumua. E whaita wafe tama mateine a onga o a onga maulunga ua le aini ala tu wasenga e whaia I le so ona o le te e tasi vai aso le umi e whaia onga le ua tau fia ai wha asolo solo ala tu ngā luenga. O wasenga e le aini a onga I le so o le tausanga se fulua ma le tausanga se fulu ma le tolu. O le vai aso na te nei le na pasi ai e le uni o whaia onga I le fuafuanga e te e nai le awha o pito lata mai nei e le malo mo le si tanga o la tau tutongi le o mafua ai o na ua wai I wasenga le whaia o le la tau te e pei o na amata ai I le so. O le aso lua tai ao o le ale aini wasenga le tausanga se fu maltasi ai o le tausanga se fulu le aso lulu ma le astofi o le tausanga iwa. Whailo mai e so se iete a whaia onga wa onga maulunga le PPTA o lo o mana na o whaia onga ini tutongi mani aia inga le lei ina ia mawhai o na tau fi ai whaia onga mai le anga I atu I isi ngā ruenga mā tunu ui whafo. Ae na whailo mai e le komisi e pūlea ngā ruenga le malo o le lātou awha le nei e malosi ma le lei ae e fōringa mai ua nau whaia onga e whaia le te ae whaatua nai I alo ma whanau a onga. Ua whaaria le matanga ruenga le soifua maloloina le Health New Zealand o le whaatanga ina o a inga o ngase e no nofo ai de tonu o whale mai. Ua atangi ai le whaataua ina lea o le langolango ina o a inga maulātou tangata e tau fia I whale mai. Peita aisa whailo mai e le uni o tausi soifua ua mafua I le suinga le nei ona o le tūlanga toa ngao ma le lava o le au whainga luenga I te tonu o whale mai le taimi nei. O se whaasara launga sa tu inane le whaatun sili o le mtanga luenga o Dale Bramley I le au whainga luenga na ia taawai o le nei suinga o se whainga whaavae e ata ngia ai le whaataua ina o le awhia o ainga o ngase I le tausinga ma le wainga o I lātou a o ia I le tonu o whale mai I se tūlanga o tāla whea ngai mō lātou mana onga maanga nuu. O lea whainga whaavae whau o le a whaatanga inai a inga o ngase e no nofo mā lātou mai I le tonu o le whale mai mō le luas fulwhai tūlā I aso e fitu o le vai aso pe a whai e mana o mia. O se fuafuanga o le angaru lue whelangolango mai ai ma le vasenga o tausi soi fua. Ta ua hoi e le whaatun sili o le atau hoi ina ia whaale leia taimi e tanga o na asia si tuai a inga I lātou mai I le tonu o whale mai o le tunu. O le whainga whaavai whaule nei na amata whaatino I le whale mai tele I whanganui mai ua iei fuafuanga e amata whoi o na whaatino whaasolo I le tonu o isi whale mai uma o New Zealand. E fitu sa furu miliona Tala se vai ngā tupe ua whaatulanga le whainga malo so whaatasi mo le ati na e o tulisi ma le whaato sina ina mai o whaafiafianga te tele e whaia I le tonu o New Zealand. O le palemia ia Christopher Luxon ma le tamaitai minister o tulisi o Louise Upston na o la ua whaailoa whalawa I tele leo fuafuanga e se whailo inga ma le autus Tala I le san nafi. Na ta ua ia le minister o le nganga autu o le fuafuanga le nei, ina I CTI vai ngā tupe whaanganga mō ngā luenga whai I ia vaenga o le ati na e o le tunu. O le vai ina lao le se leni le nei e fitu se fulu miliona Tala, e au fi ai le wha se fulu miliona Tala, e whaato sina ina mai ai wha fianga wha le vā o mā lo, a mata atu I le tausanga a sau, lua a fe lua se fulu mo le ono. O leisi se furu miliona Tala o le a whaale le iai le tūlanga o awala ma whale, ma isi vaenga e whaonga ina e tangata tā whao mai whafo, se furu miliona Tala e whaale le iai porkala me whaato sina mō tūlisi I nuu mai tū mā loitua, ma leisi se furu miliona Tala e sanga whaale le iai le langolongo ina o porkalame o loo iei nei, mō le ati na e o tūlisi ma tangata tā whao mai mō mai whafo. O le fontanga tai o le Pasifika I le atu Solomona I le vai aso na te nei, na mawai le awanoa o le palemia o New Zealand, e whairo ai tai to tasi ma tai o le tele o malo o le Pasifika,
mo le whaamautuina o fuafuanga mani porkalame mātina e mawhai o na lātou ngāru lue whelangonongo mai ai. O le nuuengo o munda sa wheilo iai na o taitai i le lātou retreat e le i awai ni sui o lātou malo po o le awaenga whaasara lau. I le whairo inga ma le pāle mi o Fiji a Siti Veni Rombuka sa tala noa ina e taitai o māloi lua le tūtau i le whaale lei o he whaatau o inga a e whaapea mata aupu e a awhia i le tausia o tū la whono ai mai se lava o le whaafita auli le whea awea ia leo whuala au ma waila au whaasāina. Na whaapea fwoi o na whairo e atu i a Larkson i pāle mia o le tunu o Palau a e whaapea le pāle mia o le atu Kiribati. Ai o stasio mata aupu o tū no pāsi ai le whono le nei le forum i le neitusanga o le iunga whono lea ua ave ai le Pasifika ma vasa o le file mu po le Ocean of Peace. Ele ngata i lea ai sa ioi na fwoi tai o le forum le whaawai no le whaarapo tonga tautupe mo le Pasifika e veso soane i polo kalame e whaafetaia i ai whaafitau li e mafua ona o suinga o le tau. Ua whaingoina le whaalapo tonga le Pasifika o le Pacific Resilience Facility mai mana o miai se vai ngā tupe e tusa ma le 5 miliona tā la Amerika e whaatupe ai. O le la ua ioe le malo New Zealand e tu ina tu iai i lona sao e 2 miliona tā la e fiso soani i lea whaaputu ngā tupe a le Pasifika. Ai o le malo Australia e se lau miliona tā la i lona sao mo lea lava wha moe moe. Wha mao nia mai fo i le pālemio New Zealand a Christopher Luxon o le a tali malo New Zealand i le whontanga le nei e tai o le Pasifika, le Pacific Islands Forum i le tausanga e lua afe luas hulumale fitu. Ua toi wha umi te isi atu le taimi o le tofinga o le tamaitai ko Vanasili o Dame Cindy Kiro ona e whete e nai mo le taimi o le pālota tele le tausanga fau i le taimi le tau na umai alo i alo na tofinga o loo iei nei. O le aso luas fultasi o ketopa o le tausanga asau, lua afe luas furuono, e le tau na umai le taimi o lo na tofinga, pei taila o lea ua toe tua atu i tua i le aso tolus fultasi o mati i le tausanga i lua afe luas fulfitu. O le tausanga i lua afe lua fultasi, le ana tofi ai Dame Cindy Kiro e avea makova na sili o New Zealand, na sui tūlanga i tamai ta i sa tau aweina le tofinga i le nā taimi o Dame Patsy Reddy. Whaelo mai e le pālemia ia Christopher Luxon e iai taimi e tupu ai le mea lea o le aadi ni mai le tausanga fau o le uma whaatasi o le 5 tausanga o le tofinga o le Kovanasili ma le taimi o le paia inga e toru tausanga le pālemene. E iai ia matawha ioi a le Kovanasili i le whaatulaka ino le aso ma le taimi o pālota e so ai nei le tausanga a sau e ui ina o lea le iwha amautuina mai se aso tonu o lea whai ngā pālota tele New Zealand. E lea o se taimi mua fo ile nei o toi wha au popo ai ia le taimi o le tofinga le nei o le Kovanasili o New Zealand. O le tausanga ruafe mo le 5 au pālemia Helen Clark na toi wha au popo ai le taimi na tūla ia i le tofi Kovanasili ia le tamaitai o Sylvia Cartwright ina ia fo iai le filifili o sona sui i le taimi o le whainga pālota tele i le nā fo i tausanga. Ua whaapau i le lalo e le malo New Zealand le tau o le swao u e le whaamamaina mai i Lucia i se vaenga o sā ma tapu fau e whaasanga i le malo o Rusia. O le nei ngai o inga o loo whaanganga e whaaititi ai tupe maua Lucia mai le whaatawina atu i whafo lana swao u. O lea ua au whaatasi ai New Zealand mai si malo e iai ia Kanata o Peretania ato ai mātunu uma i le tonu o le uni o malo Europa. Ua whaapau mai le ono se furutala a Amerika i le fast furufitu tala ono se furusene i le paelo le swao mai i Lucia. Whaelo mai e le minstalo mai whafo wa wasa manai a Winston Peters o le nei ngai o inga o se tau mwhainga e whaaititi ai tupe maua mai le tau o le swao ua Lucia
o lo whaatupe ai le taua le li Palestine o Putin, male malo Lucia e whaasanga ia Ukraine. O lona tolus furulua i le nei o taimi o whai ai ni Sāmoa ni tapu tau whaataua inga e whaasanga i le malo Lucia, taluna la tu o sa ia le malo Ukraine. Whaalia mai whai, o lea o le a whaasolo atu ina a fiai ma waa ia o lo whaangaina e le malo Lucia, e fe ave i ai whaana nā lana sua o i tu SEP o le lalolangi. Ua whanga solo i le teimi nei se sua ngā leo i le mafuanga o le whaala lave na mali waise tangata e totasi se ta vale na lavea i le nuu o Newbury i le tu malo le Manawa 2. Na iai au nanga i teimi o whaala lave whaafosei i le mea na tupu ai le whaala lave i le tai ao le Sanafi. Whailo mai leo o lo masalo mia o le ta vale na afia na lavea i se teimi o le po le stonai. E le ai seisi tangata na iai le ta vale le ana mawai le tino maliu o le nei tangata. Ua whaasala ina se tangata whaiwhaiva na mō lia ilo na whaangota ina o se o ngā Sami whaasao ina po se reserve, le Marine Reserve, a to ai ma le tuai o na tuina atu o na lipoti e tu sa auia na maua i o na whainga whaiva. O le asfori le lea sa tu ina i whai le whai unga le whaamsinonga whai tu malo i kai kohe, mō le nei ali e swafa ia Kelly Gavins Coles, tolu sfulfitu tau sanga o le soi fua. O lana salatupe se furu ma le lima afe Tala, whaopopo iai ma le tau oia na maua i le aso na ia whaangota ina i ilo na maa, ia le vaenga whaasao ina o le ngā te whale po o le Marine Reserve. Whaali elu tanga luenga o whai ngā whaiva, o le tausanga taruai le sa whaonga ina i le whaangota o le neili ia se upenga e tusa le umi ma le tasi tesi ma le ono kilomita i le vaenga e ta ua o le Kahurangi Marine Reserve i le tumutumu o le motu i saute. O le tausanga i luafes furulua, na whaasala ina i fo i le alama ali i le salatupe luas fulma le li maafe Tala. Ona o nisi fo i sori ngā tula fono na a fiai i mata upu lava tau i whai ngā whaiva. E to tene tangata na awai ni te te na whaia le whai unga la vai aso, whaasanga le i se whai unga le pulenga le ai o Wellington e tala i lalo i le alalo papa mo tangata sa vali, le City to Sea Bridge i le o ngātu tonu o le tāuranga. O le awala e whasota i aile Civic Square, ma le vaenga i pito i le Sami o le ai o Wellington mai o le vai aso na te nei na amata ai una whaatutu ai pā waia e tau fia ai le toi whaonga ina e tangata Sāmoa Valley. Na o le whaamsinonga le nei mata upu i se tau sanga a le whaapotonga ingo o le Wellington Civic Trust ma au mai ai ma le whaai unga e whapea o lo tāla whea ngai le whaai unga le pulenga po le City Council e tala i lalo le ala laupapa le nei. Pei ta ai o lo tau fia le i se teimi le tu mau i le ngā ruenga se ia au lia le whaai unga le masina le nei a o tali ai se li poti mai le malo e tusa o le tūlanga saonga le mua whale ma awala mai mafui e. O le tausanga na te nei le ana pasi ai le pulenga o le ai o Wellington ia le avesea o le ala lo papa ona e whapea e le saonga le mu i le taimi e lulu ai se mafui e malosi. O le manatu o tangata ia o loo te te i le nei whaai unga e mawhai ona toi wha malosia le nei ala lo papa i se tau e maua lalo atu na i lo le tūlanga o loo manatu ia i le pulenga po le City Council. E tusa mo le fitu afe la whainga o ainga na motu sia le latu o le tise le Coromandel Peninsula a e whapea fo i le tu malo le Bay of Plenty ona o matangi malo losi na fiai le vaenga o New Zealand i le po le Stonai. O ia winga lolo wā le tauna motu si ai ia waia e le tise ina ua pa u ia i la au i le te ala ititi o le vāluanga o le pōle stona ai a malama le sā. Whailo mai le kompani e le tise o le Power Co o le vaenga o pito i silio nā whaina o whangamata le etu sa ma le wha afe valu se lau la whaio ainga na motu si ai ala tu e le tise le vavea o le aso sā. Ta ua mai o le leina autu mai waihi a nga iana i whangamata na iloa e tu sa maleono se lau mita le umi o le leina ua motu sia ma whaalenga ina
ai se vaenga maunga ma le whainga tau na o ia ile au whainga luenga. I le tu I sifo le Bay of Plenty tu sa lua afe whase laula whai o whale I pitonu e iai kati o anga tete whape ma Winton na a fia mai sa ngalu ai lau whainga luenga ina ia waweo na toe whaale leia ma whaola ai le pawa mo se vaenga te leo ia a inga. Peita ina whailo mai e Mark Dunn o le pule leo ngā luenga le power kau e tele a inga e le ima whaio na toe whaola le lato e le tise anau po. Ai o lo whaia pēr tau mwhainga ina ia maua wawe se so swani mo I la tau. I tālonga a leti whaale wao mā lo, ua maua lawa no le li New Zealand o Jody Beamish, Luas Fulvaru tu sangale matua, e tau wāi I le final o le tu unga ta moe e tolu afe mita o le steeplechase, I le suenga siampini le lau langi leo lo whaia I Tokyo I Japani. O le heat na momoe ai nei e lii, na suru ai ma pau I lalo I le taamnisanga whai u, mai na manu ai ina ua lavea I le se vai o seisi tamata moe. Peita ai, na toe tu o ia ilunga ma wha wau le tu unga, se ia o ai ina tūlanga lua, ma wha mautu ai lo nā wanoa I le final o le nei tu unga ma mao. I la kapi whaale wao mā lo, e whaia ina le olopeleki I le Springboks I le Paulist o nai I Wellingtone, ai mā lo le Black Ferns o tamai tai I le aua awhelika I saute, I le lātu ta'alonga I le waweao le sā, I le ta'amunsanga o le ipo le langi o lo whaanga solo I Peretania. O ai o le ta'alonga, fast furuono New Zealand, ai se furufitu awhelika I saute, le ala o Sāmoa le aua tamaitai o New Zealand I le vaenga o le semi-finals le o le awhetaui ai ma le stasi o Malosi o le au lea Kanata I le whaai unga o le vai aso nei. Ai I la kopi whaai tū malo o le huka o George Bell na kolosi ina le leina mo le sikoa lea na malo ai le aua Canterbury I le la ta longa o le tuita ma le aua le mako o Tasman I kalai stete I le sa nafi. Ua toe mauai nei la ia Canterbury le tulitala Ranfurly Shield, le na la tu se ia mai a Southland I le vai aso na te nei. Ia, o le whai unga na o tala whau.